I pozdrav ljudi, dobrodošli u seriju NPC. Danas kao što vidite igrat ćemo preko interneta, to jest pravit ćemo svoj tim i otvarat ćemo pekove. Prvo idemo da vidimo taj svoj tim. Samo da učita. A posle ćemo, kao što sam rekao, otvarati pekove. Sad moram malo više da učita. I evo ga ljudi. Sad će se ovdje pojaviti postava i da, evo ga. Formacija je sada 3-5-2 3-4-1-2. Da, a mi ćemo to promijeniti u 4-3-3, pošto je to moja omiljena formacija. I evo, kao što vidite, i evo za golmana da stavimo nekog iz Špans De Heu tu, a na desnog beka ćemo stavimo Dani Alves, ovoga od 92 ocena. Na levom beku ćemo stavimo Marcela, njemu je 89 ocena, a u odbrani ćemo stavimo Ramos i Pepe. Te stavimo sad Pepe ili Pique. Nema veze, bolje stavimo oko Piquea, pošto će biti zelena linija sa Dani Alvesom. Idemo ovdje u prvog u sredini, tu bi ja nedio povezao Rafinha ili Iniesta. Evo, stavit ćemo tu zbog kemistrija Iniestu. Ovdje ćemo da stavimo, evo, Iska i ovdje Krosa da stavimo. Evo ga, Kroos. I da vidite ljudi, chemistry već 80 i rating 61. I ovdje idemo odmah da ukucamo, evo ga, Messi, 99 ocena. Ovdje ćemo Ronalda, plava karta. I u špicu sada da li da uzmemo Benzemu ili Luis Suarez. Sada ne znamo od njih dvojice. Nema veze, ulazit će Benzema. I evo, 95 ocena. I chemistry je 100, a rating 78. Idemo na klupu, ćemo tu staviti odmah Benzema. Benzema. Evo ga, prvi 89 ocena. I ajde, uzet ćemo još jednog, uzet ćemo Modrića. Ova plava karta, 93 ocena. I dalje neću otvarati pekove. Ako hoćete da još otvaramo ovdje, vi pišite u komentarima koje igrače želite ovdje. I sad idemo da otvorimo pekove. Da. FIFA packs. I da ima sada prvi pek, šta ćemo dobiti. Samo da bude Claudio Bravo. I tu imamo Gungodana i Welbecka i Lukaku i nekog više. Idemo na sljedeći pek. Nešto mi sada koči, ne znam, možda zato što snimam. Ne, Thiago Silva, 88 ocena. Kako smo samo jedan ima dobar peku. I niko više.
Ajde, daj mi Ronalda ili Messija. A može i James Rodriguez. To je već imamo Messija i Ronalda. Može James Rodriguez. Ajde. Koji je ovaj? Perišić. Nema ništa bolje. Da svi vrede po 10.000. Idemo preko 100.000 još dalje. Ajde, daj mi, na primjer, daj mi nekog desnog beka španske lige, malo bolje. Courtois. Dobili smo Courtois i ovdje nekog Anderson Luiz. I idemo sad o 133.000 pek. Otvorit ćemo još 5 pekova i to će biti to za ovaj danas klip. Ajde. Evo ga. Ajde, makar daj mi Robena. Robena ili Lewandowski. Iniesta, Inform Iniesta! Kakva sreća. Već imamo još jednog ljubičastog Iniestu. Ne, plavu kartu Iniestu. I sad smo dobili Inform Iniestu 89 ocena. I sad idemo 490.000. Otvaramo. Tu mora biti nešto dobro. Evo ga. I Hazard. Oh my god! Tu smo dobili Hazarda i Varanea. Ajoj. Jo, ljudi, otvorit ćemo još 2 peka. Valjda će nam se još nešto posrećiti. Luis Gustavo, ja. Nije nikakav, vidite mu samo ocen. Jo, ljudi, otvorit ćemo još jedan pek. Valjda nam ovdje će nam dati nešto bolje. Evo, ja ću sada zažmurim da vidim. Možda mi se tako posreći. Ja zažmurio sam. Da vidimo šta je. Oh my god! Inform Godin! Njega ćemo staviti umjesto Pikea. Ja, ljudi. I to je bilo to u ovom klipu. Ako hoćete otvaram još pekove i onu klupu, kao što sam rekao, otvorim još. Vi pišite u komentarima da tada ostavite like, sub i komentar.